Wait, I'm his gun. Inače, Torpedo 7506. Ajde sitam, gospođo, priku kola, Sad će se Stjepan Šteti zaletiti 4. brzini. Pravi se frajer, nema šta. To u rikver, gleda. To je bila 4. brzina. Jay. Aj nazad. Ma ja, čekaj nazad. Čekaj, stan. Aj nazad. Nazad. Evo ga. Kola. Stjepan Štetić u kabini. Torpedo 7506. Sutra u akciji. Lagano vozina, ćeš bit ga. Sam divlja, alo bre. Sam divlja jebote. Nemoj paše. Gleda, radi. Torpedo. Čovjek s metlom u akciji. Mašina. Evo nastavljamo samo na drugom mjestu. Čovjek otvara. Dobro, tat je stranica sam rupni. Šta otvara sad tu? Torpedo iznutra. Da tebe kak čistiš, a? Čovjek čisti prikolca. Nema dobar traktor. Prikolca mala. Bandera. Višnja. Čovjek baca metlu. A sramote. Kaže, šta je ovo? Priprema za vršenje. Za sutra. Jesi pročitao na fejsu?
A šta sam ti poslao? Pa piše da je pročitano, nemoj da me zajebavaš, sad. Zato ti kažem belaj. Čak ne može niš prired bez mene, mislim. Ono je. Aj sad ovo. Gurni još. Dođi vam. Ajmo diču stranu. Aj, sputaj. Diđemo strancu, stavljamo na kola da budu veća. Eto šta. Sad malo vode. Kud se sad vozat? Znači sam na kolima. Sam se zajebava. Sad kad cukne pa kad padne je... Gle ga. Sam vozi. Inače bit će snimaka i sa Fercom, tako da... Ajde ti ideš pokret, glas kamer. Malo pauze. Areko! Malo glas. Jedno ne kola. Pa ko ne jedno kola? Čovjeka malo jebu podizač. Ide po sjekaru da razbije traktor. Vidi ga. Kako to lijepo Stipo namjesta. Da jebe ženu, eto kako. Dobro da izgleda. Aj ovako uvijek, stavi. Evo da izgleda. Pa da valja. Sam da malo više vama, uspuhom da se mogu do kraja odgore. Mogu bi one velike podizače sad za auto, da se skroz gotovo. Kad tega otvori. A mora skrijati uspuhom. Nemoj da ključe ospuha. Ne, ima kako. Nema šans. Stao! Vidi ga. Možda upali. Čekaj. Aj, bez napolje. Čekaj da snimimo. Da ljudi vide šta je traktor. Aj, brže. Da ja snimam kako se kazarkova krade. Opa. Aj, mrš napolje. Ti mene zajebavaš. A dođ vam, ne sasa. Ne znam. Čekaj sad ću ja to snimiti ovako. Sam nemoj da... Ovo. I da ovo... Nećemo dalje. Malo svjetlo. Evo da vam dokažemo da radi brisač. Ovo je puklo vam. Tu je prozor.
A to na jesen, sad ti ne treba. Znaš što ću ja raditi? Ne znam, a nije to sad bi ti pokazao šperde. Nikol se zakačita. Nema veze. Evo ljudi moji, to je to od nas što ste dobili za danas. Kao